times have changed, and then keadaan pun dah tukar, priorities kita pun dah tukar. So I'm fine with that sebenarnya juga. Yeah. Rindu tu tetap ada rindu, sedih tu tetap ada sedih, because you know, this is my, kira last time it was my career, and I'm a career driven person. So bila dah, you know, venture to something else, I'm content, you know, tenang orang kata dengan apa yang I nak focus on. Tapi I don't deny that I do miss. Yeah. Because I know my credibility dekat mana. Saya tahu bila saya boleh deliver. Orang bagi watak tu saya boleh deliver. Because like I said before this, kan orang pentingkan followers apa semua. For me, I pentingkan bakat. They are two different people. I pentingkan bakat walaupun followers tak seberapa. But you know, and orang dah tahu, penonton dah tahu bila Lina Iskandar berlakon dekat drama tu, dia orang tahu I boleh deliver macam mana. So itulah saya punya, that's my credibility. So you yakin dengan branding you Lina selama reputation? Yes, my reputation I tahu macam mana. Sebab you all pun tahu kan watak-watak I macam mana, heavy punya watak. So you all bagi je memang orang tahu dah Lina macam ni je. Dia akan apa, Samarinda kind of drama macam tu. So you okay kalau nak bawa you mana perkataannya dia kena pukul? Oh, bring it on. Bring it on, I miss it.